Di pare. Aduda. Talo da. Talo da. Nagmamaritis da. Gumartis da bato ko mun. Do. Binatok man ni kumpare. Da ka no, nagaduda ka no. Nagsirti ni kumpare nga talaga na ya. Wah. Narigat pa rin da. Tabun-ubunot yun na din. Sige, ubun-ubunan. Ubun-ubunan. Yak ta ubun-ubunan nun paray. Di pare na ubun-ubunan. Nagling ka talagan pare. Talaw, sarlaw. Ubun-ubun. Sige, karga mo pare. Naimbag nga bigat kada kayo manan kaparparalan. Dadtoy kami man kini kumpare kaon nga panagpasapyaw tiwaig ta nakita na imababaw. Pang kami tumabukol manan. Alam mi kano tata kakabsat. Ket kwa karkar pa kano ti alam mi kini kumpare. Ni kumpare ko muna di jaya na pan simmarwagan. Ket danggayan da kami manan ti armiden mi tata nga bigat kini kumpare. Intayon. Ket apan tayo sarong karni kumpare ka po kakabsat parparalan ket umuna nga talagan madi mapigilan na napaw ti kinaragsak na ta in mababaw ka na ti waig pare purchase na dadji ni kumparek ni kakabsat talaga excited nga talaga ta ano kano nga pukalan man ti maalam itatan nadadabya na kano nga karkar pa. Ha? Tampugan. Takal. Karpauls. Karpauls. Sige, pare. Banatam. Binatok na si kanay kumpare na eh. Ah! Tamta. Umunang maanala ni kumpare. Gimaran pare. Ang kang lumagtun naalakan. Umuna nga katoy para mga kakabsat nala ni kumpare. Binatok naman nun. Binatok naman ni kumpare. Di pare. Ipalapal mo pare. Ni. Bumatok ka pa pare. Yung sige bumatok ka. Papasubong mandatakot nga sumaluin kakabsat. Dua pare. Madinala. Dua da. Dua nga karpauls. Manatam. Naggimangan pare. Natampog managitan. Nay, batok. Nay, nalmus sama ni kumparay. Napaot mo lang na yung nagag. Di may kat pare. Di may kat. Nala. Pare. Naglaing ka talaga pare. Nay. Pare, good boy. Karpa ka no ginala na pa ni kumparay. Binatok naman ayun. Nay, napaot. Eh pare, pakitaman. Nananarsangan pare. Uy, bakit? Tayo bagbagami nga natampugan. Karpa. Sige pare, palapal mo to yan, palapal mo. Idol. Okay. Nga po na eh. Lah, tampugin si ka. Pare. Bayatang pare. Kung pare yan. Di ba nga, basabas mo dyan ito ako. Makalatan ng tampog nga ako. Karpauls. Di sama lang pare, ti pasikat na mo nga nalat ng karpauls. Adaw. Ay natatampog man gamin. Sa nga lumayan sa crowd. Da pa rin rinak. Karpa nga may sabulan. Talaga may sabulan ka ng karpa. Yay. Ay, iwakas din mo nga may. Karpa nga ba't kita pa o tinalami kini kumpare nga. Good sa tahan, palapal mo dyan. Binatok naman ni parin, da kanunala na. Taka. Tilapia.
Tampukan. Tampugan pare, gimarain. Mayatain kali. Mo nga taon. Baka makatakas ni Jai. Badi. Jai. Ti style mit ya po karudkud lang ate pinagtabtabukol magini kumpare. Ikarkarudkud milaeng. Ta medyo ababawain. Dua, batukot. Takanumanan ako, ala na. Dua ta. Bulig. Bulig kin tilapia. Bulig tilapia pa, bunsyek. Bunbunsyek. Basti mas natin pare ya. Kabilang tayo pare. Tagar ti problema. Isa kibo mo pa lang amat di mapalain. Hindi Makakuha. Alam ay isa ko tatat. Ito lang kabilang na para bautat ti kangkong. Pare, paltat. Na. Paltat tayo pare. Win. Tining banda. Atoy. Lukit na paltat. Paltat ka na po. Paltat. Baka na baltit mate. Paltiit. Kasada paltat. Basta paltat. Batukay. Nalakon. Damay, warak bay. Ako na. Nalay nga talaga ni kumpare manan, paltat manan. Tinay. Tiba yan. Iwarmon pare. Bagta di naka-injectionan pare. Titikam amak ka raw. May sa Domingo nga gurigur aya pare. Paltiit nga talaga. Paltiit ka talaga pare. Basit. Sige, kargam niya pagkarganan. Pare, tilapia manan. Takal. Dawa pong kunanan. Tawon ti kasiguratin. Hey, Di sutso. tampukan. Uy. Jai. Tiba yun pare, naglengkan pare. Balik natin yun eh. Daktil mata na. Bulad. Snow White. Kargam manan. Di pagkargantan pare. Muna. Set bumangir kami kini kumpare. Nga parparalan. Bangir ta pare. Style mit ya pa karkarod kudon din natin tayo ababaw kami na. Yan. Dito pakatata sa pagtaygay niya. Sige. Sige. Pare, danala manan. Nga tama na yun. Aglusi. Naglusi nga. Basta lusi. Naglalabas nga glusi ya pare. Diyan pa kita man baka ulwan mo. Glusi. Ay. Nyate pare. Bunsyot. Buncheck, kuhan mabaling nga lusi ata pare. Lusi. Ket bimangir kami man kini kumpare ti kuan porsyonan ti spot ti ano ti adukar pa naman. Bar nga. Udak lang naki mau diyan pare. Garod. Ti apa nga porsyon? Kakanap tunog na pare. Pare, Adut, talo da. Nagmamaritis da. Gumartis na bato kumon. Ito. Pinatok man ni kumpare. Nagaduda ka na. Nagsirti ni kumpare nga talaga na ya. Narikat pa rin da. Tabun-ubunot yun na gan. Sige, ubun-ubunan. Ubun-ubunan. Yakta ubun-ubunan nun pare. Hindi pa rin, naubun-ubunan. Nagling ka talagan pare. Talaw, sarlaw. Naubun-ubun. Sige, kargamon pare. Munti na yun na ginalami karpapaw. Puro tilapia man ti nalalamin nga nalalapog na tilapia ni kumpare. Pre, tutudon pare. Tutudon. Patingga balagayan ti may isang karpa pare. Reknaam tane adumati na tangki din. Medyo tigurguran, kumturan pare. Kimturan pare. Lumlum kan si ka. Danari nang pare. Awan latta ka na mga kumparay. Rigatan. Magam. Bareng makalan na tinayon na di. Natatampog nga karpa ka umagayon paray. May gayam. May sakit anak kaya ginalatak. Yung madunga tilapia nalata. May at. Kailangan na karpa pare. Suguraw. Nalata. Karpalastog mo. Pare, tirum pare. Malami na kaon.
Sakto-sakto pare, dapat diwil na. Ano pare? Ika pare. Nyata. Kaso di tampukan ng bagbagamon. Ah, Uy. malumantan pa rin niya, maluman. Uy, nuri, mas natantan basta makalalat at itampukan na yun. Jay, ito naman. Pasikig mo man pare. Sikig mo pare, kasta. Di ba yung pare? Terpols. Baratam. Kita gina, susurong daw, bumada. Sinamat ko kayo, pinasabtab. Nara. Pau, kini kong pare. Nakakarpa lang ka raw, makala kami karpa. Tano ko dahil pa ka na kini kumare. Rin oras yan, nawisak agawid ka talaga, ipilit na talaga po nga. Nagala kami peti karpa. Huwag dimansunan. Peon. Di pare, pakita mo na kita nalata. Sabi ko total eclipse na nalat kaya pare. Nagadun pare nga, eroplano. Puro suma, eroplano pa rin eh. Kat sa giti tinalalam ya paw, tiltilapya, karpa. Yung goods latate na paw nga kabukabo mi kini kumpare. Muna, Tiltilapya, eroplano, santo lusi-lusi, yung ano da. Lucy. Lusi-lusi nga duwa. Santo ay dapaltat na pa ya pare. Dato nga na, isang nanam. Ipaltat. Paltiet apaw. Dati nalalam mi kini kumpare. Ket kita sinalam eh. Ket aging gana lang siguro dito inapot video tayo parparalan kini kumpare, pare. Una, Ta gawid kami nagtudtudo na po. Tatay pa nagtudtudo ng bumanbarit kami latak kini kumpare nga tumabukol ta ti ayat na makaalat ti karpa. Ket agyamang kami ti pa nagbuya, like and subscribe. Diyos ti kumuyog kada kayo. amen!